poboljšati naše pamćenje. Većina ljudi ima neki hobi u kojem uživa kada god zato ima priliku, no mnogi od nas ne znaju da neki hobi mogu podstaći naše mentalne funkcije. Ukoliko se ubrajate među one zaboravne, pokušajte drugačije iskoristiti svoje slobodno vrijeme i posvetiti se nekom vama bliskom hobiju. Naučno je dokazano da pojedini hobiji mogu poboljšati naše pamćenje. Tako, na primjer, rješavanje zagonetki i ukrštenica stimulira mozak, a istraživanja su pokazala i da može smanjiti rizik od demencije za čak 60%. Mozak je jedan organ koji se razvija kao i svaki drugi i koji što više trenirate postaje bolji, je li tako? Rješavanje križaljki naprosto vježba moždane vijuge, ljudi bolje pamte, bolje se snalaze kasnije u prostoru, lakše reaguju na određene situacije i definitivno enigmatika u širenju smisla, pogotovo rješavanje križaljki je sjajna vježba i za one mlađe, ali i za ljude u poznijim godinama, s obzirom da njima aktivnost godinama malo ih smanjuje se. Ove psihički izazovne igre šire i naše znanje. Ta kombinatorika i rješavanje ukrštenica i križaljki omogućava da se čovjek bolje snalazi. Recimo, bilo je situacija gdje GPS vam stane i sad jedan put morate se snaći. Moj mozak je uvijek tu brže radio nego moje kolege kad smo vozili automobile, tako da, eto, to je recimo jedna od očiglednih stvari gdje zaista pomaže definitivno. Nikad nije kasno ni za bilo šta, kamoli za rješavanje križaljki. Dakle, ja savjetujem pogotovo mladim generacijama da ovo djeluje sve malo zastarjelo u doba Facebooka, interneta i tako dalje. Ali definitivno vokabular onih koji rješavaju, sposobnost njihova za kombinatoriku, za snalaženje, za bržu reakciju je bolja ukoliko vježbaju svoj mozak, a križaljke su jedan od načina vježbe. I era računara i interneta donijela izvrstan trening za naše moždane vijuge, video igrice. Naravno, izuzet ćemo one agresivne i koncentrirati se na igrice prilagođene treningu mozga. Naime, studije su pokazale da igranje igrica može popraviti koordinaciju očiju i ruku. Na mozak povoljno djeluje i učenje stranih jezika. Učenje jezika oblikuje način na koji razmišljamo. Otvara nam neke nove ideje, neke nove mogućnosti. Imate više izvora, recimo možete pročitati više knjiga, vidjeti više filmova. Učenjem nekog jezika mi u principu učimo o kulturi i o ljudima gdje se taj jezik priča. Prije svega učimo riječi, pojmove, rečenice, slušamo ih, razumijemo i nakon toga smo, koliko sve ide kako treba, u stanju proizvesti naše vlastite fraze, rečenice. Strani jezik se najbolje uči iz hobija, a učenje se preporučuje što ranije u životu. Postoje studije koje govore o tome da, recimo, bilingvalne osobe ili osobe koje barataju s više jezika imaju neke izraženije sposobnosti, recimo fokusiranja na više stvari, istovremeno, recimo, da su kreativnije, da su više analitički tipovi. I slaganje slagalica nas potiče na razmišljanje, što će sasvim sigurno imati pozitivan utjecaj na intelekt. Obično djeca krenu sa jednostavnijim puzlama, nekih jednostavnijih, manje zahtjevnih slika sa većim dijelovima, da bi onda te puzle bile i puno komplikovanije. Dijete prije svega razvija i logičko mišljenje i koncentraciju i pažnju, vizualno-motoričku koordinaciju, razvija svoju maštu, spretnost, prostorne odnose. Slažući slagalice djeca i razvijaju neke vrlo bitne osobine ličnosti, a to su upornost i istrajnost. No slagalice nisu samo za djecu. I među odraslima je mnogo pasioniranih ljubitelja kompleksnih slika sastavljenih iz 1000 djelića. Profesor filozofije i sociologije Senad Hodović hobista je od svoje 9. godine, priznati numizmatičar i filatelista. Upravo prikupljanje poštanskih marki ili neki drugi vid kolekcionarstva potiče znatiželju i pomaže nam da bolje shvatimo svijet koji nas okružuje. Hobi, ma kakav bio, je dragocjen upravo zbog komunikacije među generacijom. Komunikacija je najvažnija. Skupljanje starih šibica, sada se to već nema zapravo šibica, razglednica, markica, znački, starog novca, skupljanje salveta, skupljanje plaketa, da ne nabrajamo. Bavljenje određenom aktivnošću nužno dovodi do izoštravanja percepcije, nužno dovodi do usvajanja novih znanja i nužno to je trening za mozak.
Vrijeme, znanje i novac koji jedan hobista uloži u svoj hobi su nemjerljivi, baš kao i intelektualni i socijalni benefiti. Bez obzira da li imate 5.000, 10, 20.000 maraka, kad vidite marku, vi znate imate ili nema. To je prednost, to je taj trening mozga, to je nevjerovatno. To vi ne učite, to se samo po sebi da. Dakle, ja imam sigurno na desetine i desetine hiljada maraka poštanskih, kojim stoji u kesama, u sanducima od cipela i tako dalje, kojim stoji u arcima. Ne postoji marka da je ne mogu odmah identifikovati i pozicionirati da znam je li imam žigosanu, nežigosanu, perforiranu, zupčastu, rezanu, s gumom, bez gume i tako dalje. Kada govorimo o hobijima koji poboljšavaju pamćenje, ne smijemo izostaviti čitanje. Plitko, odnosno površno čitanje, podrazumijeva nizak nivo koncentracije jer su u pitanju izuzetno kratki tekstovi. Kada se radi o nekim dužim tekstovima, tada zaista treba dosta vježbe. I kada neko kaže, ja ne mogu da čitam, ta knjiga je suviše obimna ili nešto tako, to znači da jednostavno ta osoba sebe nije dovoljno istrenirala. Tokom čitanja pospješujemo koncentraciju, a mozak automatski mora da dešifruje tekst koji čitamo. Dešifrovanje zatim razvija našu maštu, jer mi dok nešto čitamo, mi jednostavno moramo sebi da predočimo nekako, da vizualiziramo ono što čitamo. Također, čitanje razvija i socijalnu inteligenciju i emocionalnu inteligenciju. Osobe koje čitaju su elokventnije, bolje se izražavaju. Zatim, čak su naučnici utvrdili da se dok čitamo tačno hemija u našem mozgu na biološkom nivou se događaju neke promjene. Čitanje treba njegovati cijelog života, a ljudi koji imaju tu naviku kasnije u znatno manjem postotku obolijevaju od demencije jer je njihov mozak istreniran. Imamo za primjer jako interesantne slučajeve, recimo naše korisnike koji su u nekim 90. godinama i koji još uvijek nakon 40 godina članstva još uvijek redovno dolaze i posjećuju biblioteku i tačno se na njima na neki način vidi kako to pozitivno utiče i djeluje na njih. Oni su pročitali bezbroj knjiga, ali tačno po koricama odmah se sjete da li su se nekad ranije susreli s tom knjigom. I za kraj malo lijepih nota. Naime, nije nepoznanica da su oni koji sviraju muzičke instrumente oduvijek smatrani nadarenim i inteligentnim ljudima. Neurologija je to evo zadnjih 10 godina kako je doživjela procvat uz napredovanje tehnologije i dokazala da ne samo da sviranje nekog instrumenta i uopšte taj razvijanje tog muzičkog mozga takozvanog utječe na dobar razvoj pamćenja i inteligencije, nego čak da među muzičarima je gotovo neznatan broj oboljelih od Alzheimerove bolesti i demencije. Nedavno su u Velikoj Britaniji naučnici okupili grupu ljudi koji nikada nisu svirali ni jedan instrument, niti su poznavali note. 5 dana su ih podučavali sviranju i pratili aktivnost mozga. Prvi dan je onako, znate, ona mala aktivnost mozga kakva je inače kod prosječnog čovjeka. U toku tih 5 dana ljudi su na kraju, nakon 5 dana, neku pjesmicu bili u stanju da odsviraju sa 2 ruke na klaviru. Prokrvljenost mozga, razmjena tih podataka, sinapsi, veze, to je jednostavno bilo ovako jedno 90%, možda nekore je bilo aktivno, dok je u početku to bila ovako jedna mala crvena flekica. A onda su ih nakon 2 sedmice opet okupili i rekli, evo sad nemojte svirati klavir, tu pjesmicu koju ste naučili, nego zatvorite oči i pokušajte se sjetiti, osjetite se kao da svirate klavir. Zamislite da radite ono što ste radili prije 2 sedmice. Gotovo da je u cijelosti ta aktivnost mozga bila probuđena ponovo. Pamćenje muzike nije tipično učenje podataka i informacija. To nije da vi sad zapamtite tamo neke note, neki tekst koji vi reprodukujete, nego vi u stvari cijelo vrijeme, cijelim svojim tijelom to radite. Vi pamtite jedan niz pokreta, vi stalno svojim sluhom pratite da li je to taj ton, da li je to ta intonacija, korigujete to. I onda se razvija i inteligencija, razvijaju se i emocije uz muziku, a razvija se i volja, jer to morate raditi svaki dan ako hoćete da imalo valja. Hobiji ne poznaju dobnu ni starosnu granicu. Nikada nije kasno da probudimo znatiželju, naučimo nešto novo, proširimo vidike i okupiramo svoj mozak kako bismo si osigurali zdravije starenje.